nangwa na kende na kwa nangwa kwisila andwa ingi kosa isio kiwathukanio sia kitheka kiu nyamu sia kithekani kwiki wasumu ondo mwana nzila na musi sila ela siende na kuthama kulikande motoi ya Tanzania siende na usie wa katikati wa maondwangi mathuku alama mewetokana bae mosiwa ni matona kwananga kitheka ki chanamo na kila nicho kithiawa na kindu cha usenyo cha namba 8 ndini wa nthi yonthe vala indi na muthemba wa World Beast kana nyumbu sithiawa ithama kuma ava Kenya na kukilanilia na kulika nthi motoi ya Tanzania na indi wetuka kana kisio kila muno kina ngusanisio ni cha Olkiombo Ranch valave na kawanza kanini kandeke kana airstrip ka mara Olkiombo na indi aisikumiwa matambia moswe ni kana nongi kwa uvosia kitheka kiu kila ni cha kusovia nyamu sia kithekani na kithiitwe kiyete ukwati munene kwa nthi ya Kenya. Thini wa page ya keli mavora manengetwe uitwe mauvo makonetie mausungio mamutiani wa kijisea alama nenkiwe nisia na sia grade ya kenda ilasi kwa tewa kulika senior school na hindi wetu ya kana ni watu wanekasi na ika ya maisomana si kwa tia max meana tandini wa mutiani usu nitina wakuitha silikali yabetangie ngewaya kunengane max ile natumia wandini wa KCPE na ingi kubanga maskulu kwa nondo matongwe iti Kenya yonthe kana ki county kiuki yithe wakipo ndini wa mutianio wa kijisea kwa siana ila sitha ilika ndini wa senior school kwa ukana kekito manakone kabitie kana kaina vita ni kamiti ye expectations ike below expectation kana nika exceed ye expectations lakini kaike sa umana amax maniana ata tuithinde ni wa page karatu ni mauvo makonetie inya wa ola unai mwini wa mbazi sia kumotai yangai murutia beti mbayo inya wa keta wa Joyce Wairimo Mbugwa na hindi ni waandiki iye mutongozi ya makuani ma NND Renson Igonga kana Director of Public Prosecutions DPP avingwe kwani ni kana kumana we mwitu wake anatiangiwe ni thayo hata na hindi kwenana na mwaitu ni kana mwitu wake nda isa kwithe vinda jemwe ayiwa na hindi uka kavinda kala kuna twikie kana beti mbayo anaina kanza ya ndakame kana leukemia lakini nya wake asema ikindu kita wou na hindi yase kwa nondo mathiko makala tilwe nitabeki endo kinenda kuvithanwa na nicho ukwenda indi mwi wake obukuwe na kwikwa postmortem mwingi ni kana kumana nicha ukila kinatumie atiwa nithayo na indi yasekana mathiko asuma kala tilwe ni kana kuvithania ukweli ndukavikie na kumanika na indi beti mbayo atwaitwe ni Mutavania Victor Kanyari na matani sia na esa kutwawa ni Ira Mugitau ulau isiwe tatash na indi inya wake yasekana nuna yanama na kana ni mata ni maimanata nisia enatash na indi lona mini otiwa nithayo ni wonu wasekana tash nuna sio kithisia vake nya kwa mituki na yeso tuwe kana niwe unothi kosa mwi kuma sibitali na kuthami sia numbani ya kusovia mi yaku na indi vetu kana o emete na burial certificate kana death certificate ya beti mbayo tidinde ni wapiji ya kana ni wewe mavoasu makonetie Masai Mara undu indi kitheka chukende na kwanangwa na kutuma indi na mwila sikala abau sitha simu isioni undu mwana Kenya kuweka ukwata ilovia ila yithitwe eikwata kuma kithekani kiucha kusovia nyamo. Thini wa page ya katano ni mauvo makonetie muvea wa kuungamia haki cia mwene nthi va Kenya kana Kenya National Commission on Human Rights KNCHR ila ni wetakana kuma mwakani wa 2024 ngina o mwakani wa 2025 wende na udhala si kombinge sia kuthi utena haki cia mwene nthi ni sithitwe ikusiwa na ayueta kana matambia imalite kwoswa makwikithia kana aki sia kimondo ni sia vikia na kusesewa. Thini wa page ya thanthatu ni mauvo meweta kana mutongozi ya makuani ma mwene nthi DPP ni mavindu ye charge sheet kana makuani ala
mundume omukwesitwa Edward Kamau Gituku usikatiwe na indi tuya kanani wawithi twayosa Kenya na kumatwa nthi ya Russia wala methi twe maithi kutwawa kauni katikati wa nthi ya Russia na Ukraine na indi kwa oyu Evans Kibet ula wae muthauki wa mathau ma kusemba ni muvingie nthi ya Ukraine itina wakwitheki iwe mbini kauni usu wa Russia na indi aweta kanawe ekiyo kengwa na atwa wa nthi su esi aendete kuthauka mathau ma kusemba anengiwe ithangu thiandikitwe na kithiomo cha nthi su na we yaelewa ekiasa hii na esa kwiyithila kauni na indi nibo ekiwe mbini ni itasia nthi ya Ukraine na indi mutumio kwa isitwa Edward Kamau Gituku aithiwa aivingwe wa ikuani yu weu. Thini wa page ya Mwanza ni mauvo makonetie nzama ya unyuvani na mivaka IBC ila ikwenda yu inengwe vina beange ni kana withie no ile masitwa ma nomination na lame unenganwe ni siama kethi wa maiyani sie muyao wa 2/3 wake mivai kuikithia kana muya osu niwe anigwe nondo wivo ki katiba na indi ni mavuala mombolilwe ni monini wa mwene kivila zamani ya IBC Fahima Abdalla ola vikite kikaloni cha Association of Media Women in Kenya AMWIK kana ngwatanio ya mwaito dini wa maundu ma wandikiwa mauvo na kimiao. Tuidi ndini wa page ya nyanya ni mauvo makonetie ndi mutu ya Tanzania kumuthinya ni wayo ene ndi sunime nawe tetekana ni meitha maitwa isia miateanio ni kana kusukumia serikali yose matambia alama twa isia kosia uwani ndini wa unyuvani wa ndesu wa mwai muthelu na indi kumuthinya ni wayo serikali ya ndesu ni rationo batoneka kosia maandamano asuma ikatwa iwe na vala indi kwenana na uneni wa maneno wa polisi ndisu ni kana mauvola meuthiuka mitandao ni video tima muthinyani wa iyo yasome mauvo matena uwo aiweta kana iyo uinetwa iwe maandamano ndisu ya Tanzania. Thini wa page ya kenda ya The Standard ni mauvo measia kana minister muviani wa uiti Aden Duale munene wa maminista Musalia Mudavadi ni mavikie kana ondumwe na munene wa miao Dorcas Oduor ni matwaiwe kotini na kusikati wa kumanwa na mwiwa nolone kiwesa hii ni serikali ya nthi ya Kenya na nthi ya Amerika ukonetie maundu ma uiti na waki manza cha bilion maana eli na muonza na indi ni kwani letwaiwe kotini ni ngwatanio ya Consumers Federation of Kenya COFEK kana muviola ungamea tumeimasi ndovanthi ya Kenya na indi measya kana mwiwa nosu weneto wathukanuna kisia mwene nthi ondumwe na mwiao wa katiba wa 10 nundu wa kwitha kwena na mwiwa nosu mauvo makonetie uwau wa HIV, TB, ndetema ondumwe na maundu makonetie siana weitha uinenganwe kwa nthi ya Amerika na indi kwenana na COFEK usuni wathukanu na miao na ithe yikia muicioni usesei wa vanthi ya Kenya. Katuni kama muthinyani wa umuthi kioneka kaikonia Boni Halwale ula kwa oyu ukuoneka indi atesi ungamela kwa broad based kana thibala ve ngwatanio ya mbai ya luya balawe atongo ya langi itina wakwitha indi bayoneka ba and ni wa broad based maundu make mataende enesa na nibalo na betangiwe mwanani wa majority whip na mwana osu wanengwa mundu ngini kumana na muungamo wake hivi ndani ya by election ya kilio mbunge cha Malava. Tuidi ndini wethangu ya Daily Nation mauvola manengetwe uito ni mauvo mease kana President William Ruto yu enda maminista make mutethesie ndini wa kampeni siake kwelekala unyuvani wa mwaka wa 2017 ila ni wathukanu na katiba kandi ya Kenya na vala ini vatu kana ngaliko ya ulei ni vatoneka ikathi kotini kuendea na usukumia ni kana maminista mevetange utetini na indi mbiki ya vauone tina wakwitha veo makuani mathaki utwe kotini kukonia maminista mayikonania na uteti ulani ne mabati tweki katiba bayi tambia ya isa woswa mavosi maende dhini wa page ya kana na ya katano
Dino wa page ya mbe ingi ni veki trovisa wa kuyambia motu ya Tanzania wala ine ndindi mana imanata angaza kanani meidi wa maitwa isi ya maandamano ini maofisa maa polisi maumilwa kwa wingi usese iweza bo na maandamano asu maitwa ya kana maina wiki ya na kutua iuga na indi vya bisongeba kwa tete ima kisia mwene ndi mavandi ya Kenya ala meki iwe mbini tina wakovika maofisi ni makituye chandesu ya Tanzania musini wa ilovi ni kana kwate ya naene ndima Tanzania ndine wa maandamano asu meivangi tuye maovo asu no mama ndini wa page ya keli maofisa mavolisi ndi suma yasa kana maovo ala meudhani kawa ndini wa mitandao maina owo na indi ene ndima navangite kutua isi ya maandamano kumana na uwani ula wakusiwe kuma tukumi ongwele na kenda maine we kumi mudhenyo olandi su ya tuwa isi unyuvani na unyuvani usu ula uweta wakana president wa ndesu Samia Suluhu Hassan ni wawasindie na kilungu cha miongo kenda na nyanyulwa ya na chakula ila siya koniwe. Dino wa page ya karatu ube mauvuala ni na unengelele dhanguni ya The Standard makonetie livoti ya KNCHR ile ni kwa sekana ene ndine maende na kuna mawa muno na kisio kuidha hivi ni wa nendine wa ukunikilula wikitwe ni muvea uu katikati wa mwaka wa ngilili miongoli na ina na ngilili miongoli na itano na valakuya na livoti isu kuma mwaini we 12 mwakani modelu ngina oyu mwaini we 12 mwakani wa ngilili miongoli na itano ano miongo itano na muonza ni mambikite na kuwawa. Dini wa page ya kana na ya katano ni vobi mavoa su makonetie maminista kwa ndeka yu mambi yo kambini ya Ruto kuelekela unyuvanini wa mwaka wa ngilili miongweli na mwonza ilani ovadhukanu na katiba kandi ya Kenya. Na dini wa page ya kana we mavoa ngibane ingetua wito makonetie ulawai governor wa county Lovina ngudhulwa kuma kivilani Mike Buvisongo kumudhinyani wa iyo ni umbolile chama chake cheu kila kira kiitwa National Economic Development Party kana NEDP na kilo kwa sia indi nicho kwitha yelekela nacho unyuvanini wa mwaka wa ngilili miongwali na muonza mauvoma iweta kana ni watu waneka akitha yenda kuitia upresident ukisila chamani ki na indi iweta kana kumela wangudhulwe kuma utongo ini mwaka ni wa ngilili na miongwali no wende na usukumanika na uithie koti ni wa mubetangi isi ila sida sio kanisi na kungudhulwa kuma utongo ini na bala wikini ya kana avetangiwe utongo ini ubadhukanu na miao nawe ndaina mavitio. Dino wa page ya dhandatu ni mauvo makoneti ya yumbe alame asekana muvewa kuandika limo TSC wenda bilioni 5 ni kana ubikie kwa mbatia alimo ndeve ndini wa miana iye kivadhukanyo. Na ndini wa page ya muonza ni mauvo makoneti ngwatanio ya ulei ileto lile President William Ruto mote mayanse kana nuwendete ovadhukanu na katiba kandi ya Kenya na mayanse kana kichumanite muno muno ndwa kwitha we ndaka kwatamba uko kio vitu kithua ate ukenda na indi etina wakwitha na nengele ilwo utongoi ni ya Kenya kwa uyu aendete ovadhukanu na katiba kau na kwitha indi ithiemwe utena kisia mwene ndi na kwika maundu alawe mwene ukwenda hata kuthosia makambuni masilikali kana iandasi ya silikali ndini wa makambuni mekivadhukanyo. Ondini wa page ya muonza ni mauvo makonetie ngwatanio ya broad based na vala indi yuni watu waneka ikambi ya kulika mialika itina wakwitha maundu maunyivani manini kanaba election manadhilile na yu kila chama kiungua broad based ikiambi ya na kuivanga kuondu wa unyivani wa mwaka wa ngilili miongoli na muonza na indi mwandiki munene wa chama cha UDA Hassan Omar unaweti kanama unyivani manini machama kanama unyivani machama ki mwaini wambe matukwe 10 mwakani twende twangilili miongoli na ndatu negoketha we mwambililio wa chama kikwivanga undukithwa kiukitia mianya kivadhukanio ndini wa unyivani usu na mayasa kanama iketikila kwewa ati nimebe tangi isioni kivadhukanio nundu wa ngwatanio sia kiureti ya sakana chama kiu ikwe kwenda kuangamia tete kivadhukanio mianani kivadhukanio na maidhi ngina 11.
Dini wa page ya nyanya ni mauvo mesa kana serikali na mubango wa kwa kama hoteli manene kuya kithekani cha Savo na netina wa kwitha President William Ruto muthenyani wa iyo ana vingu ya Savo West Rhino Sanctuary bando bakusuvia mbusi ila sio wetwa kana simu isioni wa kuthela na indi President no aise kana mahoteli asume thama ya kwa bume itha mambesa mbingi na maitho mayewa kwa ndola Kenya maiketele kwisa kuona nomba ine kwe wangilile kana ngili tatu kwa kwiyo kimwe na indi enda mahoteli la mea kwa baumethe mayewa katikati wangili miongo 35 na mbe wangili ya na yumwe kwa utuko mwea sa kiuni chokitoa na utuma serikali kwa tambesa na kwika enendi maundu me kivathukanio. Mavong manenge tuwa wito ndini wa page ya nane mauvo makonetie mawaliku manzeve alama ende na ukusiwa na indi ndini wa kikalo cha ngwato nyandisi ondicha kuna nisia maundu mawidhu luko ni kumbukie kanane vatone kayu kendo kila kiende na ukusiwa ndi yo ndekezi wane uwa kuna mwanene vyo utaisa ukusiwa ingi kumana na mawaliku manzeve na indi kwa wikila mundu wa ndini wene vaina mbua ikuwa na yugo kabula kanini na chakuma chanika na tabandi ya Kenya kikiende na ukusiwa Kenya yonde. Dini wa page ya kenda ni mauvoma cheva miasikana mwambililia wa walani wa Save the Elephant wa kusuvia nzou Dr. Ian Douglas Hamilton noti wenithayo eno kuwa miaka miongo nyanya na itatu na nati wenithayo kwi wa kwambililia utuko musini wa Ilovi na indi ikathi wane ingi nondu wa kwitha emusalini wambe kusuvia na musia kithekani vandi ya Kenya. Dini wa page ya 10 ni mauvoma konetie mithenya 13 ya kukitana na siko sia kauwaki mivai na indi mauvoa mailetie undu anumethito maitumia mitandao na kukwata eviso ya kunyamasia siana sia uku monini. Na muthika tu nikao mwandike ndino wa page ya 13 na indi aniona nitake ukonia ulawai governor wa county ya Ilovi Mike Mbuvi Sonko na chama chake kila usevisie muthenyani wa iyo nundu wa kuitha babe na betri ya sovitu ene kandikwa New Political Party na indi ve mundu ibaute na ukwadani te betri yesu latu indo twa 10 mwaki na ke kwatithia mwene kwake yoka ake maanisha hata Mike Mbuvi Sonko no sevisie chama chu nicho kitono mwaka kana kikamumina wena ku uyonata ikwatie thangu ni kana wone katuni kau no yisomea mauvoala okwenda kwa uliku na indi kiucho kimathanguni kiokoni cha umundi ndukathibasa ninzio kethetie nae ni maito kiokoni cha umundi twenda unana nisia yulwa wala ni omwe wa uimi county ya Makueni kana agroecology policy twenda umana yo yambi yeba ya seobi wata ene ndi mana ina wasende ni wakomeseobya either kumezwata ne da itethia ene ndi mama Kueni hata na county lengi ibengeanie na county ya Makueni na sio itona usome somo yao kana itona kwitha itetheka hata tukathibasa itu sio kadetia.